iryavuzwe riratashye muntera amabuye munkomera. Nari nabibabwiye ndababwira nti itariki 7 umwami Dawidi azatangira ibikorwa bye 7 zabayejo. Bujumbura biriwe bateruramwe abantu babafata ngo ni abantu bari kwagizwa ngo bikeka ngo gutera kudeta, ngo ni abantu badafite icyo bakora mu mujyi wa Bujumbura. Narababwiye ngo Dawidi tariki 7 azatangira ibikorwa bye. Ubwo mugiye kuvuga ngo baba bampaye amakuru ngo kubera ndi mu Rwanda ngo amakuru ngo mbanyazi ariko y'impwemu. Itariki 7 nk'uko Imana yari yaduhishuriye ngo ibikorwa bya Dawidi bizatangira, byatanguye. Umuntu bibujumbura atangira agabe, atangire yiyoroshye intambara karahabutaka. Ubu noneho bigiye kunyuka kubera ko Redi Tabara yamaze kugera mu nkombe z'u Burundi. Ubu bari guhana imipaka za Rumonge kuri Tanganyika yose. Ubu Redi Tabara imeze uko. Ejo bundi mu munsi mukuru w'ubwigenge kwikukira ku Burundi, Neva yarababwiye ngo ufite ibikoresho bidasanzwe ngo turagaba turi maso turabihinyanyura buri mwaka. Nimuze tubereke igisirikare cy'u Burundi imbere y'ishobora byose cyo ubwacyo kizi neza ko mu gihugu hinjiyemo abarwanyi batagira umubare. Isindwe y'abarwanyi yamaze kwinjira. Indongozi uhereye kuri umwe kuri babiri mu gihugu cy'u Burundi hani Bujumbura, nawe ubwawe ubikoreho analize yawe, ubushakashatsi bwawe. Wowe uri Bujumbura uradukurikiye, uri mu Rumonge uradukurikiye, ibi nta banga ririmo, ni ibintu biri kugaragara biri public. Uri Gitega urankurikiye, uri Ngozi urankurikiye, Matana, Karusi, Muyinga n'indi migi ntago yose nayidondagura kubw'iminota. Ariko iyo migi yose genzura umbwire ko utari kubonamo abantu utazi, kandi uruhare runini urasangamo abanyamurenge n'abakongomani. Kandi iryo banga ndarikwibiye, nzi neza ko amatwi yabo kwa Sawuli ibi batabyumva, kuko Imana ivugira mu migani uwibwiye akumva, uwitabwiye biramushi. Rero Bujumbura mu bwoba bikanze iki noneho nta kibazo. Bikanze iki? Bikangaga iki? Byakozwe itariki 6 binakorwa itariki 7 n'ubu bikibandanyije. Hafungwa abatari bake, hafatwa abatari bake ngo bagizwa muri kudeta, kandi n'abasivili. Nta musirikare wafashwe, ariko bo baronderaga n'ibandi. Ni inkuru yari imaze kugera mu butegetsi hejuru ko iriya ndwi hinjiye abasirikare Isindwe binjira ijoro mu gisagara cya Bujumbura. Babura uko babafata, baravuga ngo sawa, noneho mufata umuntu wese turebe ko twabonamo n'abakeya nibura. Ariko hamya ko nta nabo mwafashe, kuko mwabafashe je nabimenye, mugabo ntabo mwafashe. Ahubwo abarundi bagwa mu mporera, bimwe bavuga ngo abagabo bararya ngo imbwa zikishyura. Abinjiye mu gihugu mwashakaga ntibafashwe, ahubwo abo mutashakaga nibo bafashwe. Ahafashwa bene gihugu batabifitemo uruhare, batazi n'ibyo ari byo, babandi nyine baba kwirigara bategereje Imana uko yakoroka, bategereje icyo Imana yakora, nibo mwataye muri yombi. Ubu rero Burundi buri mu bwoba kuvaho Minembwe, Poezero, kwa Murima, ibice byose ya plan yahiye bari biringiye abarundi. Hakaba nanone hari igice wambukiye mu Rumonge, Minembwe, biriya bice byose ubu Minembwe iri gukotorora aho ihana imbibi n'u Burundi hose. Redi Tabara iri muri ma 20 yabasatiriye, yabasugereje,
kandi kiriya cyumweru impamvu imirwanire ya M23 ku bantu babizi, ahantu hose igiye kuzarwana irabanza ikayoherezayo abantu benshi, abandi bagahabwa amahera, abandi bagahabwa amafaranga, abandi bagahabwa ibitoro. M23 mu Burundi irimo iratanga amafaranga, iri gutanga ruswa, intasi ziri kwinjira. Ibi nkubwira ndi seriye, niyo mpamvu mwabonye itariki ya 6 n'iya 7 nk'uko Imana yayivuze, hiriwe isekeza, noneho ritari ryo mu mazu ahubwo mwibarabara. Kandi aba bantu bagiye bafatwa kenshi na kenshi, abantu bari Bujumbura muraza kutubwira, bari kwiga ibintu byitwa ikibuga, byitwa kumenya udukaritsiye, utuvene, bazaharwanira bahazi, bagiye kuharwanira bahazi. Hunga ibi nkubwira, je nari nababwiye ngo ibikorwa bya Dawidi itarike 7 bizaba byatangiye. Ibi byatangiye itariki ya 5 n'iya 6 n'iya 7. Nubu iri pare ko byaba bikomeje. Abari Bujumbura mutubwire, ubu ni ugufata bo mwibarabara, kuko mu mazu byabayeho birananirana, n'ahandi mu mihana bibaho. Ubu twadukayi, nanjye agakayi najyaga nkasinyamo ko kwa chef de quartier, no mu muhana nabagamo bari bagafite karagakayi batwandikamo nyine abantu bahawe indaro cyangwa se n'ibindi. Shuti yanjye, ibyo byose baragerageje biranga, ariko ibiturire rero Red Tabara yamaze kuzenguruka igihugu, kuva mu Rumonge ukazagera Uvira, mu kiyaya cya Rusizi. M23 muri kumwe nayo mwanka mwemera, kandi nevi cyabakwegeye muracyakiza yombi. Kuva rero mu kiyaya cya Rusizi ari nayo Rusizi ruhwa, ukazaza ukazagera Bugesera mu burasirazuba, ubwo amajyepfo n'uburasirazuba, u Rwanda muri kumwe. Rero Bwana Evariste Ndayishimiye, umanika agati wicaye wajya kukamanura ugahaguruka. Nyamwanga kumva ntiyanze no kubona, ngo utaka, unanirwa gutaka hakiri kare, ngo impene yarenga imirambi ugahebeba nkayo. Ibi narabikubwiye, bure kureba ibintu bigiye kubi Bujumbura. Kandi Abanyamurenge bafite umujinya w'abantu babo bishwe, bazabahorera n'inka zabo, bazabahorera Abanyamurenge n'abama 20. Mwanka mwemerana babwiye ngo ibikorwa bya Dawidi biratangiye, mu ntera amabuye, ngo igihe mwabivugiye. Ntabwo nge mvuga ikintu kivuye mu nyama zanjye cyangwa mu marangamutima yanjye, ntabwo nza gukina ku bantu barushye. Shuti yanjye, simbuze ibyo mvuga. Niyo mpamvu utaza karayifumbwa arazifu, uzatinya icyo watinyaga kikuguye gitumba. Ubu noneho Bujumbura iri mu bwoba, muratubwira muri comment. Uretse ko yenda hari mu bwoba, bamwe bahita bavuga ati nticwa, bafashe babimenye bangandagura. Kandi nibyo nta muntu ugiye frosinga ngo kanda subscribe, ngo reba, ngo wandike comment, ngo kora like. Nyine ubikoze koko nanjye mba nasengeye Imbabazi TV 3, nkasenga cyane kugira ngo abadukurikira, nta muntu ugomba gupfa kurikira Imbabazi TV 3. Oya, mu masengesho shyiramo mbwira Yesu ngo aba badukurikira nibo batanga ubutumwa mu bandi. 3 bapfuye bazira Imbabazi TV 3, misiyo yaba atari y'Imana. Ariko nta n'umwe ugomba gupfa mu badukurikira 100%, kumva ku munota wa mbere kugeza ku wa nyuma. Niyirije ubusa ntaratangira ubu butumwa, no kubusoza nzongera niyiriza ubusa shima. Nta muntu ukurikira Imbabazi TV 3 bajya mubona dutangirana umunota wa mbere kugeza ku wa nyuma. Kanani uzayiragwa mu izina ry'Umunyanazareti, wantoranyije akantuma kampamagara. Koko urijwi, uri ambasaderi, uri umwariye aho uherereye kwamama. Eko ya twikomereze rero, data kumera umugisha. Amazi yarenze inkombe, nabwiye ngo ibikorwa bya Dawidi bizatangura, byatanguye nyine, byatanguye. Ibikorwa bya Dawidi byatangiye,
abari mu ruhande rwa Dawidi mushima Imana, ibikorwa bya Dawidi byatangiye s'il-vous-plaît, byatangiye. Amen. Sebarundi, nagira ngo nkumenyeshe ko wibuka uri mu Kirundo waravuze ngo nimubibutsesha ngo izina Kirundo aho ryaturutse, ngo ntimuryama umukondora zosi. Ibyo ni wabyivugiye uti u Rwanda narabumukije. Mu by'ukuri ni ikinyoma cyangwa ni ukuri? N'imbabazi TV gatatu jye mumbwire muri comment niba Neva ibyo avuga ari ukuri. Ni kuba ari ukuri, izi ngabo zawe ziri muri Kongo gutsindwa biraba ari we wazibwiye ngo nimutsindwe. Nibiba ari ikinyoma, uraba uri gutsindwa warwanye, byitwe ko nta mbaraga ufise cyangwa nta nkomezi ufite zo kurwana n'inyeshyamba. Ntushobora gutsindwa rero n'inyeshyamba ngo uvuge ngo uratsinda igihugu, kuko nta eforo iri publique uri kugwana nayo biri seriye byeruye. Uri kugwana n'abantu bitwa inyeshyamba batunze ibikoresho biri mu myobo bitagaragara, badafite isoko ryo kugura intwaro ku isoko mpuzamahanga, bagura ibintu babatendekera mwese. I Burundi hari abajenerali barya ruswa mukabagezaho intwaro, n'ibindi bihugu bitandukanye. Koko M23 turi kuri intwaro muri mwebwe ba president bo muri Afrika n'abajenerali n'abakoloneli. Ntabwo M23 ijya ku isoko ngo yitangire komande y'imbunda ishaka si igihugu, si n'umutwe wemewe. Niyo mpamvu rero nibi nitubyitegereza, Evariste Ndayishimiye igihugu cyawe gitaye mu mazi abira, kigiye gusoma nturi kubera wewe. Quartier Miriwari mugiye mutayiriye, mugiye mutayitashye. Urugendo rwiza bikaribwa n'umuntu utarabiruhiye, bigiye kuribwa n'abatarabiruhiye, kubera ko ubu noneho mu Burundi cyoba ni cyose kandi ni ngombwa birumvikana. Umuntu wese ureba niba raporo y'igisoda FDNB bubemanga ko Red Tabara yabazengurutse kandi ari byo barwanyije, ari byo bangaga. Sinzi ko muri busubire muri Amerika muti no mu Minembwe nibahare kure basubireyo cyangwa bahunge kwa Murima. Ibi bice byose M23 yafashe kuko ni ibice byegereye u Burundi, biri ku nkombe n'imipaka bibahuza n'u Burundi. Ntabwo nzi uko muri bwashe kwiyakira, kandi abarundi bararushe, bakeneye Dawidi. Bategereje Dawidi, barimo barumva Dawidi, barimo barumva imirindi ya Dawidi, barimo barumva ubutabazi Dawidi yabazanira. Ubwo rero intambara yose muzarwana, n'ijwi muzazamura no gutaka kose muzagira, nta muntu uzabumva, kubera ko ni umugambi w'Imana. Uyu mugambi w'Imana ntabwo usora kubita usohorera ku bantu. Mbwira abarundi igihugu cyose ngo Red Tabara yabazengurutse, biri byo bitari ibishobisho. Red Tabara Red Tabara ma 20 abandi nabahira twigwaneho abo cyo gisirikare cyose kirabazengurutse. Kandi aba Red Tabara bo nta nubwo yenda ari abantu bateye ubwoba ugereranyije, simpamya ko ari bo objectif bo ubwabo bazasambura. Ahubwo umuntu wese uri muri M23 aziyambika impuzu yitwa Red Tabara. Niyo mpamvu nababwiye ubuhanuzi buheruka ngo niyo mbari mugiye kumva avuga. Niyo mpamvu nababwiye ngo mugiye kubona Red Tabara yidekarara gutaha, umwana ugi wabo nta rutangira. Neva yitegura ibiganiro na Red Tabara niba adashaka ko ingoma ye ihirimo, kandi nta bindi bazagusaba uretse kwegura, kandi nawe ntuzabyemera kuko amatwari mu rupfu arazibiye. Mu biganiro na Neva na Red Tabara rero ibyo bintu ntibibaho, ni nk'inzozi kuba dede ntibabikozwa. Sindibaza ukuntu Reveriyane wavuze ngo ubwo ngo kweri ngo ibihana abandi barabirangije, ngo niba abo bantu bataciriwe urubanza u Rwanda rubafite n'imipaka byose barafunze. Ubu Burundi bugiye gufunga rero hose habahuza na Kongo koko n'ibindi bice byafashwe. Dushobora kumva isaha iyo ariyo yose bamaze gufunga, ariko Bujumbura yinjiriwe
intasi zamaze kuba muri Bujumbura, kandi M23 ahantu hose igiye kurwanira no kuzafata yoherezayo abantu wava. Abasirikare b'u Burundi aba basoda muri kubasaba inyama nta n'ay'imiteja mwabahaye, bantu mubasaba kurwana n'igisirikare gicuruza amabuye y'agaciro kimaze imyaka gifite ubushobozi kiyubatse, ngo nikibaha itsinzi bajyana inkoho za Karachinikofe, izindi zisigaye ari kamwe izindi zose wapi. None abo bantu tutababeshye tutabarenganyije bararwana gute? Bararwanisha iki? Ariko ngo mbaye ahagaba yabasengeye. Ibi bisagara byose bya dipro yinzwemwo abasirikare, umuntu bijyaho impaka. Sinari nabibabwiye nti umunsi wirahira, umunsi wo kwikukira, bizihiza umunsi wo kwikukira ejo bundi. Sinari nabibabwiye nti hajemo abantu bo muri FARDC no muri FDLR kubafasha akarasisi. Mwabonye Pacifique atabivuga, none se sinabishyizeho saa 2 z'ijoro, Pacifique akabivuga bukeye mu masaa 8 z'umurango. Pacifique ntabwo mpamya ko yabikuye iwanjye, ariko nanjye sinabikuye, we yabivuze nyuma yanje. Ibyo nababwiraga ibintu nzi, ndi kwitegereza, ndi kureba, kandi ifitiye n'ibindi kukubwira. Tegereza urebe ko amagrenade atavugira muri Bujumbura. Tegereza urebe ko hatagiye kwaduka udutsiko, abantu bagatwikirwa, bandi bakicwa, bandi bakanyuruzwa. Bari tagete, wowe ufite udufaranga barakuzi, wowe ubigendamo gake bya CNDD-FDD urazwi, wowe utarabashyigikiye barakuzi, baragusukaho umujinya w'umuranduranzuzi, kandi mupfu ubusa munabahora ubusa. Hano hari intambara rero iri gututumba mu gihugu cy'u Burundi. Ariko iyi ntambara ikuruwe no kutumva kw'intwaro y'abadede. Ubundi mu busanzwe bagiriwe inama, abantu barasakuza, abantu baravuga, abantu barasemerera, ariko amatwi ari mu rupfu ntiyumva, kandi amatwi y'impene yumva ahiye. Niyo mpamvu abanyamurenge mwibaza bari buhagarare, muzikwe muvete turije guhagarara. Ayi wewe, Red Tabara bafashije ko kipa igihugu, kubaha igihugu, hama abanyamurenge na M bariya barinda ijambo bavuze bakarikurikirana imyaka nibura 100 cyangwa 100. Aba rero nabo bari mu kazi bazi. Na Neva yari bibabwiye igihe kinini, ababwira ati Red Tabara wayitangwira mu Rwanda, ngo yitoreza mu Rwanda igahabwa byose, ikakinyura muri Kongo, ikaza iri kumwe n'abanyarwanda n'abama 20, hama ngo nawazivuna umwanzi, ngo bazarasa rumwe gusa. Nako yari yavuze ngo nibafata Uvira ngo nawazafata Bugesera, azanyura Kirundo afate Bugesera, itafata Kigali. Ariko man ishobora byose, nk'inzego ziperereza ziha Neva amakuru. Wa mubyeyi we, abantu baguha amakuru bafite ubwenge. Nose iyo ukoze umwaka umwe bakaguha amakuru ugasanga bakubeshye, koko M23 ni muri k'intwari igira. Twigwane hirwana ivuga ngo twabuze n'ubugura isabune, ngo tubura n'abagura umunyu, ngo nta nzira dufite, ngo Burundi bwaradufungiye. Kandi ni ikinyoma cyambaye ubusa, babarimye, babakubise, babatsinze uruhenu, bagasigara ngo M23 yacaho idutabara. Ubwo ibyo bintu kandi Neva akabyemerasha, ngo koko ngo turakomeye, ngo twabafungiye amazi n'umuriro. Ibyo bintu ubwo uri kubyizera se baru? Tingenza haca mu Rwanda. U Rwanda n'uwafata biriya bikoresho bya polisi yo mu Rwanda, ibikoresho polisi ikoresha gusa, we bikagutera, sinzi ko wahikura. Ngaha hondi ibikoresho polisi yo mu Rwanda yo ubwayo gusa, ntagire umusirikare wo muri RDF uza i Burundi, hakaza polisi, sinzi ko wahava. Icyakora iyo uza ko buri mu rutonde rw'Imana, na RDF ntiyagushobora. Wowe rero ntabwo uzi ko Imana yagukuyeho amaboko n'amaguru, uzi kuri kumwe n'Imana, kubera ko twe tubivugishwa. Ntari kwifotoreza kuri Range Rover, ntashyira kuri sitati
ndi muri etaje nziza nta muri kasitatinge biriya na biriya, twebwe mutwita ko ngo dushonje twataye umutwe dutana amaguru. Iriya ndwi impamvu nari nababwiye ntitarike 7 Mugabe mube maso, ntitarike 7 Dawidi azatangira ibikorwa. Nabivuze twigwaneho itarafata biriya bice, nabivuze je ntagendeye ku ntambara uko biri kuresisinga cyangwa se biri kuba successful ku ruhare rw'abanyamurenge cyangwa se rw'abamama 23. Ni ukuvuga ngo nari ifite amakuru y'ijoro kandi koko nasanze ari byo, mpaye Imana icyubahiro. Nari ifite amakuru ko hari abasirikare benshi bari kwinjira 2, 3, 1, 4, 5 bari kwinjira mu gihugu cy'u Burundi, binjira. Guverinoma y'u Burundi yabimenye amazi yarenze inkombe, kandi nari nabarabuye nabibabwiye ntitarike 7 Dawidi azatangira ibikorwa bye. Noneho mwebwe muhita muvuga uti buriya Profete General Marite nk'umuhanuzi ivyo avuga na kazoza, navutse bavuga na Neva yigeze abivuga ngo ibihugu bizahora bitera ibindi ngo ntaho bihuriye n'ubuvugishwa. Yarabimbwiye Neva, muzambwira umuntu utarumvise video Neva ari kusubiza uzambwire nyiguhe kuri WhatsApp. Yarashubije arabipinga arabirwanya aranyandagaza, aka video ndagafite. So rero ni ukuvuga ngo hano hari intambara iri gutegurwa kandi Neva niwe waprovotse abanyamurenge hamwe n'abamama 20 arabaprovoka n'umutima we wose. Numvise avuga ngo abanyamurenge ngo si ubwoko, iryo ni ijambo ribababaza, ni ijambo ribabaje. Neva afise ingabo nyinshi, yarabiciye, yarabasamburiye amazu, yarabasenyeye, bafite inzigo y'akazikira bariya abanyamurenge. Warabababaje Varisto, warabababaje sahizi barakugwaye nk'igisebe. Sinzi ko bazakwigwa mwene data, biriya ari bidavuga ngo twebwe ngo tujya dukarabye ngo kiracinjiwe, igihugu ntigitangwa kirarwanirwa. Hano rero we witeguye buri genda kurabura akakubwira mu mvugo z'abiki ngo no kubarabura, ndakubwira ntiwumve, urabeho turagenyira nzihanejo. Njewe mvuga nerura, ntabyo mu migani, ntabyo kwirirwa mvuga ngo urumva ngo rucahaga, oya, mvuga nerura. Ubu rero nje nakubwira ngo ishyano risimbuye irindi shyano, akaga karaguye. Neva yakweza karambaraye, nubwo nkuru nziza dukwegeye washyizeho Neva, ariko na Neva arabakwegeye Kongo. Abakongomani ntabwo bakije mu Rwanda ahubwo baje muri Kongo, baje i Burundi, kuko Uvira bayisizemo hagati, Uvira bayisizemo hagati, kuko urumva hino n'u Rwanda, haruguru ni abanyamurenge nyine muri twigwaneho, mo hagati hari Uvira. Kandi ni nuko bimeze, koko Uvira iri gukora kuri Bujumbura, mureba aho Rumongiri na Nyanzarake, ngira ngo mureba aho Rumongiri. Noneho muze ahasigaye n'u Rwanda. Ubundi ubwire Neva utihunga, ubwire ingabo z'u Burundi uti Rwanda. Ingabo z'u Burundi mbaha amakuru ntabwo zigifite morali yo kurwana, zizi neza ziri kurwana nk'abacangero, ziri kurwana zisunikwa intambara zidashobora gutsinda, zibizi neza, zibisobanukiwe neza, ahubwo bigiriye mu masengesho, bigira mu gakiza. Kandi basoda b'Abarundi aho muherereye mu nyomoze atari imbonera kure zitigishijwe zitazi, abasoda b'u Burundi bigiriye mu rusengero, mu mitima yabo bishyize mu biganza by'Imana kugira ngo ibi bintu bihere nyine bitabahitanye, kuko bo bazi intambara ko batari kuyirwanira kuyitsinda. Bari gusunikwa na Neva ku ngufu, bagasunikwa na Prime ku ngufu, baratuza ku ngufu. Umunsi igisirikare cy'u Burundi kizumva iki kiri muri Kongo n'ikindi bakoherezayo,
kikumva neva avuye ku ngoma, buri musirikare wese azagira kuba, kubera ko mubasaba ibyo mutabahaye. Ni nka ko mushaka kubwira inka ngo urakamwa litiro 30 n'eshanu yazibuze. Ni ukuvuga ngo hano ngiye kuganira ikintu kimwe, ngiye kuvuga umunyafurika ariko mvuga umuhutu mvuge n'umututsi. Mu gice cya kabiri cy'ivugabutumwa ni ibyo bintu bitatu ngiye kuvuga. Muri Afurika twaragowe, tugira karande, tugira dayimoni yitwa hutututsi. Ibyo bintu byagiye mu mitwe y'abantu biratwangiza, biratwica, biratumunga. Mu Rwanda ho biraduhekura. Umwaka w'1994 jenoside iraba, itwara abarenga miliyoni, bitwa abatutsi. Uwabise abatutsi abandi akabita abahutu ni shitani, ariko shitani inyura mu bantu. Subiye inyuma, Bibiliya iyivuga iravuga ngo naremye umuntu umwe witwa Adamu. Uyu Adamu ntiyagiraga idini, nta dini na rimwe Adamu yari arimo. Baba badive, baba bapenekote, baba bahamya, nta dini na rimwe Bibiliya igaragaza Adamu yasengeragamo, ntayo. Adamu yavutse atagira ishyaka, nta eporona, nta CNDD-FDD, nta FPR. Adamu yavutse yigenga, nta dini, nta mugambwe abarizwamo. Sori ngo yavutse, yaremwe, bamurema. Ibyo bintu nta byari biri muri we. Adamu aremwa, ntabwo bamubwiye ko ari umuhutu cyangwa ari umututsi. Bibiliya ngo nuko Imana irema umuntu mu ishusho isa niyayo. Wimara ibona ko ataba wenyine, biramusinziriza imukuramo umugore. Ahubwo yenda iyo abantu bavuga bati uriya mugore ni umututsi, umugabo akaba yenda umuhutu, cyangwa umuhutu ni umugabo, umugore ni umututsi. Mugabo ku mugore n'umugabo ibyo ntacyo bivuze twese. Ahubwo abakoroni baraje babiba dayimoni kugeza na n'ubu. Niwumva buno butumwa uze kumbabarira, utsinde uyu mudayimoni ngiye kuvuga muha. Hano hari dayimoni iri kurimbura abantu. Numvise umwe mu Barundi avuga ngo ndi umuhutu, ngo nitwe twashyizeho neva, ngo kandi ngo tuzamukuraho, ngo turi abahutu, ngo ariko ngo tuzatwara imyaka 5,000, niba ari 1,000, niba ari 5,000, ngo nta mututsi uratwara. Ibaze uyu Murundi niyumva ubu butumwa, kandi hari igihe azabwumva, ariko azabwumva Imana ibimushyirire, kuko n'ibindi n'Imana ibitanga. Ririya ni ikosa ry'abadayimoni riri ku rwego rwo hejuru. Mu busanzwe ntabwo Imana irema uwo muntu muvuga yanditsehe muri Bibiliya, yanditsehe mu Itangiriro cyangwa mu Byahishuwe. Umugambwe we n'uwuhe, idini rye ni irihe? Nta bihari, ni ikinyoma. Ibaze ko n'umukristo abyumva akaguma ari umuhutu, umukristo akabyumva akaguma ari umututsi. Uri kujya mu ijuru ry'abahutu cyangwa ry'abatutsi? Imana ni intutsi cyangwa ni imputu? Ibyo bintu byose nimubyitegereza mukabyihweza, muraza gusanga uwabibye n'inyungu yashakaga zo mu mubiri. Uburundi butwawe n'abahutu, abantu bose ubu ni abahutu, kuko nko mu Rwanda tuzi abantu bitwaga Sagahutu, Gahutu, Segahutu, Nyiragahutu, ibintu nk'ibyo. Ariko ntabwo ayo mazina akomoka ku ndangagaciro za muntu. Bitaga ayo mazina bagendeye ku ngoma iriho, cyangwa se ku bantu batwaye igihugu cyane rwose. None rero ubu isi tugezemo, abantu aho kugira ngo bakizwe ibyo bintu Imana nikubaza ngo nakuremanye iki, uzayibwira abantu bakwiye Yesu yaravuze ngo mumere nk'abana bato, inzoya, impinja,
ngo niho ubwami bwo mu ijuru buzaba bumeze nk'ubwanyu. Nyine mugire imitima mube nk'abana bato bato, kubera ko umwana muto ni mwe mubanduza, nitwe tubanduza. Umwana w'amezi 5, abana bose bari munsi ya biga amashuri abanza primaire cyangwa maternelle, aba bana nta mwana w'umututsi urimo, nta mwana w'umuhutu urimo, nta mwana wo mu mugambi uyu cyangwa ishyakiri ubamo. Ni abana bakundana baba baziranye, ariko hajiga mwebwe mu baroga mukababwira ngo uri umuhutu tayari, uburozi umujugunyemo ntuzanabumukura muramurimbuye. Mwarangiza ngo uri umututsi, iryo shano umutayemo ntabwo rizamuvamo. Nk'ibyo bintu mubwire ngo uri umukristo waremwe n'Imana, usa n'Imana, waremwe mu ishusho y'Imana. Rero nimvuga ngo Afurika uwazanye uburozi bubi buruta ryangombe, uburozi buruta kiranka, ni uwazanye igihutu n'igitutsi. Icyo kijambo akibiba mu mitwe y'abatubanjirije, aba basogokuru baroreka ibihugu, baroreka isi. Ntibabona icyaha, ntibabona shetani, ntibabona umubi, ahubwo bo birota uruva ngo bisanze ngo ari bo, ngo batutsi ngo ari bo bahutu. Ibyo bintu rero ni ingaruka ku bugingo bwawe. Mburira abantu bashaka kuragwa Kanani, mburira abantu bashaka kujya mu ijuru, mbwira abantu bashaka kuzabona Imana. Ibyo bintu mu mutwe wawe niba warabihaye intebe ukabiha ikibanza, ntabwo uzaragwa ubwami bw'Imana, ntabwo uzabwinjiramo. Kuko iyo mwemu yuko wiyumva ngo uri umututsi cyangwa uri umuhutu, uzayikoresha mu rusengero cyangwa muri politike cyangwa mu murongo wawe, izabangamira umugambi w'Imana muri wowe. Iyo mwemu kandi ni mwemu mbi, kikubwira ko bikomeye. Ntugire ngo shobora kukubwira ubusambanyi ukabuvamo, shaka kukubwira ubusinzi ukabuvamo, ariko guta ubuhutu bwawe ukavuga ngo ndi umukristo. Ipime, unabipime wumve energie cyangwa imbaraga biza kugusaba, ukatakaza ubwoko. Koko kamemu nta muntu ugira ubwoko ari umuprofete, umupastoro. Ibyo bintu ntibikwiye, nta mukristo ukwiye kuba kugira ngo ndo mu bwoko buno. Toka shitani kwa Jenara Yesu. Sinemeranya n'abantu bashyigikiye amoko yaraduhekuye, gisingira data wo mwisi cyangwa se pa yatwawe n'iki, yazize iki. Bandi benshi barafunze, bandi barishwe, bandi barapfa, n'ubu baracyapfa bazize ijambo hutu. Warangiza uri umukristo ukarishyigikira. Bazize ijambo tutsi, warangiza uri umukristo ukarishyigikira. Mwige gukizwa ku kanini na gatoya, ariko cyane cyane murebe shitani aho yashize imbaraga. Shitani ahantu yashize imbaraga ni mu moko, ku mugabane wa Afurika. Ngo nimuvuge ko ngo abatutsi ngo nibo bakwiye kuyobora, ngo i Burundi bashaka gushyiraho umututsi, ngo bashaka gushyiraho umuhutu, ngo mu Rwanda ngo hayoboye ngo umuhutu, ngo hayoboye umututsi. Cyamva he ndajya he byandakutakiye. Iyo mwemu ko muyisenga, barya abantu wabonye nyine bavuga ngo twebwe ngo turabahutu bikoma mu gakiriza, ngo tuzayobora CNDD-FDD ngo kugeza Yesu aje. Kiye kintu ari kugikomeza, barimo baragihindira, barimo baragiha ingufu, barimo baragiha ubushobozi. Bani ngo turabatutsi tuzayobora ngo mirere na mirere. Icyo kintu uri kubagarira, kubakira, guha imizi, kizaguhekura, cyangije igihugu cyawe na n'aya masaha. Muze murebe mu Burundi. Ariko byose ngize amahirwe, ubundi nk'iyi message yakumva abategetsi uhereye kuri Neva Kisekedi, mwakabaye mwumviye iyi message. Mwumviye iyi message. Abantu b'abanyepolitike rwose mwakabaye muyumva, kubera ko abene gihugu uko mubatwaye niko bagenda. Ibyo mubigishije nibyo babamo. Ubu bantu bose bari muri CNDD-FDD, ramba
ziriya mbaraga muha CNDD-FDD yaba mwazihaga Yesu, mwari kuzatwara ubuzima bwanyu bwose. Mugabo mwabihaye inkona irarara. So mbahaye message yo guhagarika dayimoni yabibwe n'abakoroni batumwe n'ukuzimu. Hutu Tutsi birangire bihere mu izina rya Yesu.